Yes musibire mutani nnyo Julius Muhendo musajja muri sanka buli kiro kandi mbamo mwiho abamoni kwenda kubatangira ntekanza Tujarike mebale kuba muri hakaire kana Kitara TV mebale kubaga ne mutekinga time ni mugamba nti every single post itukora ni mugiri yakitingaho every kione kino kitukuteka ni muroranti mukisharinga mukilikinga mwebale muno mukubaga ni mutugonza akaire kanu kenyini kwenda kuramukiyaho munywani wange Joel aba behind the camera tumusinga tumurora batu ni waba nakwatekisani nyikirizo ndamukiyeho na ba cameramen bona ba photographers Abraham ndamukiyeho Shasha ndamukiyeho Rigani ndamukiyeho Eddie ndamukiyeho ba Dariet photographer ndamukiyeho inywe na ba photographers mbaramukize barakimanyiro lichali wankando nyenda ewe wale muno mirime imukora mebale kubariga ni mutoza ka sente hona hali mukali nyikiriza mu special wenda mukiyeho munywani wange and my brother engineer Simwe Jonadi wali mirimo nyirikiriza ndamukiyeho munywani wange tumusime Mulani Junior kuramugya mwana waitu halokali mebale muno mirime imuko ikyaho engalo akaire kanu kenyini antekanza Tujarike tukuletera omuntu wawe abulikira ino mulimo gwakora aine kintu ekyakora aine kintu kyakuyikya engalo ntimukuletera no tusobole ku bantu kenge ebintu bikurobata bita sobole kenga kikeki yange sobole kenga ebintu byemereire bita akasumi kanu kenyini abali munsi za heru abali babaganda bageta basekadama na bakadama abali Saudi Arabia abali Qatar abali Jordania abali Abu Dhabi abali aho UAE ebinde inweta Dubai kwenda kubara mu kyainde special inyoni mbagamati mebale muno ona hari mukalaba kusinga mungamba mu ruga kagadi abandi mu ruga hoima baitu mebale muno kuba ni mutoza ka sente baitu muri munsiza abaharabu muri kambunse eri okko kubara mu kyaho in the special nyirikiza namuki ono munywani wange omugole ono munywani wange mugole akiki kugonza ali akaire kanali ali mu America kasumi kakaire ko maisa tujja ku bantu li obugenyi bwa amani muno enakura mu kyaho kakiki kugonza hona halokali nabandi abali bungereza abali mu America aho mebale kuraga ni mutuhondera hona hali mukali kandi mutakusesa bwere ni mugamanti every single post itukora mugitekinga aho kaire ni mutu watchinga akasumi kanu kenyini kwenda kuba ni nkora mjasi katito kati tutungaho bukwenda kurugama washariko lisugaruke otarugaho. You need a brand that deals with building and nurturing talents? I introduce to you a super recording studio. Washa Records got you covered. You need audio production, audio mixing and mastering. We are the game. Songwriting, business adverts, video production, mention it. We are the best. Don't look anywhere, but get us in Kijungu, Hoima, or make a phone call on +256 772 234604. Washa Records, your dream sounds destination. Ababaragao Mabaragang Godfrey Katura muri mukazi wanka Nwa buhimba Wabuhimba Buhimba nko tukichweka kienyeji Buhimba Ibanda Mutauno isire kutunde kitoko isire kule bitoko Anyi nalingene ogaruka buhimba Ekitoko kiguzire buhimba Wakireta na mtauni Hati kinu kiezinga kinu Kira Kirikyo mtuwaro kaba kuseira titibakuibira mali bigenda bitetauno gusangira otakiro kino taunera etyo tekusere biremu hati banzo ngambire queen ni woha queen ni woha queen Kumanyisa mukama wa Bungereza rondiki queen kiyo queen iwe kigambo queen okiwu abanuwo aba mukama wa Bungereza Oina abantu bokusagura mu kyaba buhimba zamukiyonka abasato babungereza abana nkaba buhimba ndamukizo mzee wange John Kabihirwa nyaramkiyaho na mwene waitu kando mkiara na muramukizo bojo mukwijukiza mali muze owekiris osibirota jebal oli live Kitara TV amabaragaho Amabara gangi banyota Bagonza Peter oli mwikazi waka Businsi West hano chairman wanyabo Mackenzie Bianca Mackenzie Bianca Mackenzie kaba chairman kumale myaka nyingi muno numugonza muno timwenda ko mundi kuruga kinana na mukago yatahiro mbwebembezi na bwire buno ni wakyaru bigenda bitabusinzi arungi ate mtauno izire korake izire kuchakarama
kwa niziregure mmere ojire mukure mmere mukyara aliyo mwina abana nkabainga abana nkabanzaire 11 baitu nyinawo babiri okazala 11 hato inaho babiri abandi bakafu kandi gisitole kambi muno ati eno Kitara FM eno Kitara TV hano hoi mahani ogisanga ya internet hone eriho ka Kitara TV era abantu baingi muno bakurora akaire kana ati studio zayo ziri side iki ziri Bujumbura East okay hati nkwendo kukaguza Queen ni woha Queen abo owa Bungereza ngakigambo Queen iwo nkihura nyoma nyire Queen akafu hasigaraho mutabani oba mutabani wakumweta bata Charles ramukiyaho family yawe nkuramukiyaho abana bange Stella Birungi nindamukiyaho na Innocent nindamukiyaho na tata wange Kihuera Kasomoro tata wake ali momesi aliyo momesi ali myaka nkenga 83 akiyalya nemyaka yakuzire karosi be kurungu kale mwebale kale mzee usibiroti ijyankura mukiyo ohimbire bikibino vakedo ozihirenka mukiaro kikiaro ki banzo gendole aho kudupa kale nkolera saini no ramuki abantu ati bo bano kwano mukwana mu mukazi ne musaini mugambe nkukwenda baita bakino dupa rwanga kara kufubira omuna gukafera kimwe amabaraga oina abana benga okundupa wekitinisi osibirota sibiro kurunge mukuru bigenda bitiyo mukuru okuchapa buchapa ampora eboda biro bini bagambe ina sente nyingi muno ebode sente ziri zokoyiya boyiya mukuru zokakufuna zokakuzore ini za watorambiriza kuyaye zitali zao bokakufuna ekyokulya niwo limikazi wanka nyo ndi mumuntu wanu kibingo gwo moyima site hano kibingo kyaburaru kibingo kya Itara ati etaonereta bintu bikurubata bitatugambira ebintu bitiyo sente zaha naye bintu ngo bikenge bintu biri byokoyiya boyiya sente zikabura baita amafuta bagasazirati abakendeizemo na mafuta bagasazira ego Queen ni wo hawama Queen Kumanyisa wa Bongereza rundi niwe Queen ohura Queen ogo Queen onyauraga akafua wa Bongereza buso Queen ndi wo manyire buso nkomanya bwire bona aramukiyaho banywani ba mulingo mu ba stage ndomira abanywani bange mu mulingo tuvuga no boda nabantu banga nabakasitoma bange bona nkando mukazi mukyara wawe no mukyara wange nabazaire bange bona ambatumiro ko bayiro mwebero mukyara mugambe mpako adieri wange nkutumiro nayo wahalo ole orano olibwire buno gwa TV no ndora bwire buno nkutumiro nkuramukizeho karo sibe kurungi afande how are you esigiri ya mageza amanyoro hano ego mali osebirota ndi kurungiyo oli live actor TV hali bakuroro hali bigenda bita bigenda mpora esigiri ni wagiye koleire nigo mazima abantu bagena ni bamanyangu bokakuba na sente nyingi nibono otandika business baitu okoino obwongo bwa gukora okusaka ndu kakata kuyiyo katabaga nokora cameraman wange nkwendo nkwatire sigiriye no kurungi oginsikire kurungi ni wagiye koleire okatoza mabati wagamba ko yes eze sigiri toja zinanka totozine baitu wayize yawe sigiri yego amabaraga banyeta nyaika misaki Datson oli mwikazi wanga wabulyanga kitoba kitoba kuno magenda kinanka magenda bulisa yego bigenda bita ate kicholi kesente zingake ekicholi kye bitano byo bicholi mbatu birimbikanyire ebicholi bitandikire kanya iwo bihanka obo biha musiri gwawo obo bisubu
abino byomusiri gwange webale kuyiya byona nkwenda mbe ninkora nuko nsobole kusavinga akasente akarajongera y'abaana kusoma abaana okuherera nkabayinga abaana nyina batano omukuru ali mukyaka inga ali musini ya wanu ati nyaika Queen ni woha Queen omuhura wabungereza wabunyoro wabungereza oba wabunyoro bati ubagamba Queen ibitekezo byabo bigenda nka omulemi yabaire wabungereza omukazi ramuki yawo family yawo bona baramuki ngoramuki yawo kimere lyabo na Nora ogaba mama wange namuki yawo mukazi wange abawe mpako tumusimeli di atwoki tiniba bahoire na nyinayo na Nora komkieya ogo muhara wange alimuseni yabona kusoma kurungi baitu bahoire uga Kitara yonga didasi winta muzahura kanyange jewani kanyunyusi jole birungi joy Isaac den nabandi bakiyali nabandi kale katukoleko okole owekitinisi how are you osebirota kurungi oli live Kitara TV ge botu kakera kutomera emoro kakera kutomera osebirota kurungi onoha ono ali ana t-shirt yao Dr. Par Dr. Par Dr. Par Opar wanka hon ali akorali o doctor wa boma ali abaita aina clinically for businsial no Dr. Par amabaraga Pimundo Julius Pimundo Julius nkena nyoba nita Julius iyo oli wa tribe aluru bakuzara baruru babani bakuzara nebi yarwa all that maybe baitu nyondi nyakabingwa no bakuzaire oyimo gisangirota oyimeri nungi abanyoro wamo basangirota kuba no ikara na abanyoro bano very friendly with them bagamba ati tuendeza abanyoro yo kigamba oki everyone sees this on his Bulomara opinion yeah. Julius Queen ni woha Queen Elizabeth who is the queen Queen is the daughter to the queen you have forgotten but I know you know it. Who is the queen? It's a daughter to the king. Yeah. Do you have some people you want to send greetings to? You can send them in your language, or those ones watching you, the ones in your tribe. Okay. I greet them in my tribe. Yeah, it is okay. Okay. I'm to Jeffnia Nyakabingo, Antonio, Karachel Kojo Jagamuti, Payoma Kena Foy. Kalo sibe kurungi. Mutauno izire kora. Mutauni muno nyine binde benyizire kora. Hati mukyaro kora kyoli mulimi. Ndi mulimi ndi muombeki. Abyo no bikorota. Emirimu yo kuombeka ngo kagimanyira robo ebetaro. Robo ebura. Hati to raikare kalire ngo bokubota muombeki. Ndi mulimi. Kirasokoke. Family rete. Family nonge. Oyino mukazi no nabana. Nyino mukazi no mwana. Abo bakazi nkabenga. Tikati bali bakazi nkabenga nyino mukazi omu. Ekyo kirungi. Ati Kitoba batino bakwenda kuteka district headquarters. Niho Kitoba omu. Batandikire kuombeka kwa bakiali. Hati nkwendo ugambe ni wa mabaragawo. Ninyo Gerard Mbabazi. Queen ni wo. Queen. Queen tiye kumwetegereza kurungi. Ekigambo wakauraga nekini bagambo no Queen. Queen kukenga. Ikaire mumanyire kwetu kuruga yafuire. So timanyire Queen wo. Ramuki aba Kitoba nkabasi mkweba ingabasatu. Kito? Kitoba nja kuramuki aho mukazi wange liko kubanza. Then na mama wange. N'abanywani banga bona abanywani banga ka kumanya munywani ngo tuombeka hamu. Bari baga bombeki mufundiriza muno bananka bano babeta bata abapota.
mubaserereza tikuba kuserereza pota iwo musasura zinga omupota bumba mpatayine buli lunaku muho mutwaro kalo sibe kurungi kale bigenda bita kurungi we bali kunyirira oli myaka nkenga myaka 5 5 okakulira musente mpora mukama niwamanyire njoka yawe myaka 5 mpaka takuba kulira musente mbabazi za mukama omwami arata ali kurungi mukasweragana maze myaka ngamusamusheragaine mwami akangenda onye sigara nyenga akagenda mwaka kyo mwaka gwe 2010 hati tiwananka kugamba nti kofuna ondi yanyweza Yesu wanyweza Yesu osabiranga niyo Jerusalem kibati banzo tuhereze Sara TV ene kurakurane n'abakozi naito bakozi twena tukurakurane kale katusabe kama ruhanga isito mulungu kisekingi tukusima wa TV 8 ya Bunyoro TV ikizo giho mugiso gikurakuranize n'abakozi bakurakurane na hoima yone kurakurane Bunyore kurakurane itwe na mukamangi tatarukore kitisagaruke na mberoli tole mukamangi tatarukwe no tukole bikuru abakwa tumanye niwe biyono mu biyone feza neza buyane bugana mberoli no bugabirizi bona bugana mberoli ikizo gabira director wa Bunyoro ogabiye n'abakozi bona ko TV yaitwe sole kurakurana ebe hamutino kama TV agandi kandi nokiraho ibanyumizibwe mu Yesu Kristo mukama waitu amina bagamba bapasa abandi baba bafere yo kigaba okay timanya ukanyoti nkamwitiranaga tobihura mbihura cyokane Bible kachigamba nti biro bya hampero hari jabana bya bebisu kyonka kandi bali bagamba mutalikiriza kandi abakuleka abakazi bawo ne baswera abanda aho iwo kigamba okay kikira tikihikira oyiroho haro kutomera mukazi atali wawo ati ekyo Bible kibaza okay ekyo koleko omukazi okaswera omukazi atali wawo ulataka firi tekikirizo hiro muteranizibwe tekikiriza kya boba mutateranizibwa oli free bata boko karagano mburungi no mubi mpaka kufa warahira kirungi ogumisirize mbere pastor wa bamweta bata pastor Yuda tumusime Yuda hati ogambe amabaraga utinga kengerege amabaraga ngataka bajungu Beatrice ramukiya hawa ikazi bo mukanisa yanyu bona nkuramukiya mulisa wange tumusime Yuda muna mkiara una family yona ninamkia Elda Labani mutayi wange ka Elda mugenzi wange Elda Sara nkuramukiya aba praise and worship ninamkia aba ametimu ninamkia na kusaye bona bakibati ni Jerusalem church kizina cyo kikunyumire kya dini kikuterera kizina kya dini byona nibisoboka abo kwikiriza byona nibisoboka abo kwikiriza bikusoboka byona osibe kurungi ekintu kezinga kino 5/6 5 hati gunu mutiki gunu rubaho muvule nigwo gukusinga mali ego ekandi biri bikinu kandi binyirira kusinga bino byona malira no gogo ejo ikara business yawe nyonyizire kututunda abantu baje bagule bitawo byawora ekitabu kezinga kino eke mitwara 5 5/6 5/6 ya bo muntu boku mu chweriro 5 ana tokuzikiriza ana nebere ebe yenu eyebitawo binesigikira haki esigikira ambereroho ite tutunda kusigikira embereroho okutusanga tutunzironka bibiri hati manyawo ukira abantu tubayintu enda 5 na 8 okuba nokitwara mbayimanye kisigikira muti no muti byona bekana rokusanga sende sali mu musawo zitulemerezo kwenda kore bitu kwenda ati nye workshop yanyiringa erale pembe nali amabaraga tumusime Gilbert tunura mu kamera muri abakuru rabone 10 za abantu obete bagiba abatai na bitabo bagiba kugura bitabo aba customer bange barungi tukubaguza bei rahisi kandi bitabo byamani birungi tukubasaba mwije mutuwagire tukwatagane nk'abantu oina kuranga noteka mu bokusudia no gamba tugeze kitabu kini bokigura okakibyamaho banzo hule ekitabu kini bokigura okakibyamaho mukuzara abarongo omukazi tasakuwanga omuntu ntunkobo nibotekema ogo ni wakumanya ogo ni wakumanya ati banzo ngambi ijo malire nawe nyonkwenda njaenda kumalira naiwe ati wa mabaraga Kabagambe Gerard langa kurungie kitabu kina abakasoma baje bagule ekitabu
Vitabu nitutunda wakwija akagura kurungi ntumchweraho. Tera akarango sudiye no kusudiye. Tere karati ndasudiya biki. Ojo gamba kitabu kinibo kigura mu kuzara abarongo mukazi tasakwangana. We kale kitabu kino mukigura ni muzara abarongo no mukazi takwangana. Amabara gawo. Kabagambe Gerard. Queen niwo. Queen timanyire. Timanyire. Toka urage jamani bagambo no Queen. Queen aba mukaka bakoba. Ramuki abantu bakabasaba. Ati ndaramukiyo andamukize koja wange. Koja wa unwara. Byenkya salongo. Iyo limu wabakuzaranka. Banzara masindo ko itunga kulira gwa muhoro ko. Abo kuba nkuhure neza. Accent yawo ya muhoro. Anti niho nyakulira. Karosi be kurunga. Kale nanyo mugende. Okutunda bulesu. Bwezinga bunu. Bunu bwezinga. Mungu toni. Kumungi chweka. Kwenda nkuterera karango. Enu skati mpali. Aha ati dinu jezinga. Tinizo zine zabasikia baro. Zabisiki. Ati jezinga zino. Kumungi chweka. Tutokusara nko mutwaro ni kugura. Sera kumungi chweka. Student, mwijemba gulire mpali. Mwijemba gulire. Aha tetandika kwenda madam ijja nkugulire ijorole ijja nkugulire nanke skirt sembera cameraman ijja nkugulire aha kwa mama yo kwenda kwa mama ijja bakugule aha kwa mama yo kwenda kalake yo kwenda zona zirungi ekwika owepime oyopime muno kwa otatwale takwika kwano mtaye ati okurura burura size na maiso amabara gawo banyita Shalom aha era yo kwenda nkugulire nkazinga nemuyonka nyonyine sente zange kwenda kugulira ogambe emuyonka mali omutwaro gumu nekitweka emuyonke kumara okunsasira ego Shalom okomeremera ekwika banzo gepime banzo hewe mbago gepime mukuru kwaye kumpika mali nkwenda kurolera hane yayo figa yawe haye kuruga ikurunge kumpika ati ndakengete ko yo figa yawe takakinta karozera banzo hewe mbago ogijwale kurunge ndole efiga we nane ruga ikurunge kwa haye kumpika kumpika mali okuba muntu bano manyoruge rwawo okujwala ojwala size ke size beto rugwembo rukwata bukwato tino ranting nguru rukumpika kugulira nebinyobo ali aho webinyobo aha ebyo kwa nebinyobo tokwenda iwo nchakukolera akatale ulaho kujagara aha webinyobwa obyekande binyoba nkulira binga kwa ebyo kwa aha eno yogo mukichweka ati ngamba bwengi kugulira no mpaka namba kawo kesimu kwa kwa burata kumbe namba esimu bye kande binyoba kali jangulira binyoba okiteni so sebiro malungi bigenda bit ebinyoba binu mu bisuburanka subira awa face 2 face 2 hata akabaketi kanu kakubaka bakaijure kakuruga musente zinga nsangira abasista musibire mutta bonze mutusabira he akasara mutusabira akasara poke bicholi okerereirwe byali man abandi kanindo abatuziregeyo wabu cyangwa nize santuri roze ngoli mikazi wanga ndi mukazi wa kasingo kunu hingwire businzi ebicholi mu kubiyanga tusobura akadamu niho babireta byo biba abandi bicholi mu birazaho ni mutunda birayire bitakunura sigikira byobose ubuyire bado atinka nyonso ubura bitito byenda atunda bikaho ebiri fresh ego actually atsazi mu kutunda zingake bitano ati nkwendo ngambira mabaraga otogangambira banyata mbabazi queen niwo queen timanyire toka urauga queen we timanyire ramukyaba kasingo musajja wawe nkura tibikahiri ngura mukyaba kasingo abane babange kando musajja na Land Road omusajja tinyikara na bakinora mukyala Land Road okwenda kumuna mukazi Land Road Land Road kalo sibe kurungi
Amabaraga. Amabaraga ngito Musime Moses. Original. Makanika. Okanika pikipiki? Motoka. Toziba mu battery. Kando zibeza akina kakona bakuru. Aromanti muihame ebikora nimuteka mebifu. Ali mubotu bikora baitu nayo ege nayo kimanyi. Ni muihame nimwenda kukanyisa sente. Nanti bitito tito. Ati okolera stage nanka yanka garage yanka. Prison opposite prison. Okabisoma? Nkabisoma. Okabisomera nka? Okabisomera nka? Nkamali amasindi siniyafanya branchinga nyamara nya. Course yange. Masindi. Ati Queen niwo. Queen? Queen akafona ukimanyire president. Ka president yafu. Niwo Queen? Nyone niwo manyire. Kalo sibe kurungi. Otokwenda kumvuga. Mbaire nkusazire nsaho eyesimu. Leka nanka yatoko nakweto. Nojja kunakwara. Kanda mukiyoba student nkwenda bakaguze bikaguzo. Mwekome mbabiri. Akusinga ni muhekisemu. Muri high school mukuruga isomero ki? Nkwenda bana. Nkwenda bana. Mukwenda kuta? Ndio atajja kutonya. Kamuibe taro. Mali. Kale. Kamuibe. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa. Ayesa abaruzi wa Kitara TV nkwenda kuba nimberekeza akasumikanuke nyini mwebala bayikairo mutuhondera kurugari tukatandikirege program twenda ku bantu baletira vibe twenda kubale tusekaseka muna abantu abaranguda bayine mirime ibakora kanda mwebale muno kubagani mutuhonda kurugari tukatandikirege kuika kaire kanuke nyini tukuba tubaliza ntekande zaitu yeteka zaitu ya Tujarike nkwenda kwijukizao ba Kitara Media abantu bakukolera bisani video na videography bakuterera bisani nibakwatira video ya mikoro yona bokuba ino kubunga ina introduction ina wedding ina birthday party na harufu biro bino bakwataga bisani nibakwata memories kwijukiraho nabo isonge ejo kusobora kwikira ba Kitara Media banu aba Kitara Media the father of Kitara TV basobora kuba nibakolera emikoro yao kurungi otayina mukona kona akokwa ijuki halibo aba Kitara TV they are the professional people abakija kuba nibakolera ekintu ekenyini kanda banu ba Kitara Media benyine bakolera digital marketing bokwa noenda kuranga enteka business yawe hamutimba gaine bokwa noenda kuranga ebintu byabo byo ina mahoteli kiki kyone kyo kwenda kuranga ba Kitara Media ne bakusora kuba ne kolera kanda besides that banu ba Kitara Media baku managing social media handles zawe inya baina mahoteli mwina Facebook accounts mwina Facebook pages iti mukusora kuba ni muziraninga ba Kitara Media bakusora kuyambaho you can contract them okuba ne bakolera omulimo gurungi ogukukirayo yes nyikiriza nkujukiro na ba Washa Records bano bakurecordingira ebizina birungi biri wero mastered ebizina ebitaina maka kuchekeja kona baite ebizina biri birungi muno bano ba Washa Records mwana waitu Davo Beats nkuramukize hona halo kale muzino bokuba no inde ebizina birungi ebikusinga ebije bajja kuba na playinga ama TV gona agali national na agali international ba Kitara Media ni rather ba Washa Records ni bajja kuba ni bakikukolera okwiko twaitaitana ntekanze zinda za Kitara TV tuiteka zetu nkuzibajukia urubazo little arguments na Tujarike nezindi zona muno nkuzibajukiza don't forget to subscribe or not watching YouTube and to like your Facebook page yetu Kitara TV or following on Instagram Twitter tuliohona and my personal handles nkanyo Julius Chomendo 0 Julius Chomendo hona TikTok Twitter Instagram Facebook YouTube Julius Chomendo you can follow me personally to having a fun in a different way Mobai the kamberekereze mwebale muno tubaire hano mu rubuga rwa Hoima rukurakurana every single day kandi tukushima government tukushima na abantu bona ba stakeholders abakubekika shuwanti rubuga rwaitu rukurakurane kandi in the special way today nyikiza ndamukiyeho munywani wange meya urubuga rwa Hoima Kitisa Brian Kaboyi webale muri mu murungi webale myona nebyo kora webale muno kurante busume banyuma tubaye safaringa na kasasiro baitu webale muno faire yo muno kuranti kasasiro ya mu rubuga rwa Hoima yakengera reka mberekereze okwiko twaitaitana ntekanze zindi mubai Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.